Ashaka kubabaza ikibazo cyoroshye cyane. Ese uri umuntu utunganye? Oya. Urakoze. Mugabo uri umuntu utunganye? Oya. Mugabo uri umuntu utunganye? Oya. Ese uri umuntu utunganye? Oya. Ese uri umuntu utunganye? Oya. Tuba mu isi aho usanga nta kintu gifite isano itunganye. Ese ni ukubera iki mubona umuntu udatunganye agendana n'umuntu udatunganye kandi mukitega kubona ingaruka nziza? Si biba muri ino si. Kubera ikivuga ibi ngibi ni ukubera yuko ari ibintu bisanzwe byeze muri twe uyu munsi wa none, aho usanga umuntu acumura abantu bakabyibazaho ugasa nk'abatangaye bakumirwa nk'aho abo bantu bacumuye ari bo bonyine bacumuye, nk'aho nta wundi muntu wacumuye muri iyi si, nk'aho bo ubwabo batigeze bacumura. Abantu b'Imana, umuntu wese yaracumuye kandi buri wese yabona ikosa rye. Iyi niyo mpamvu imbabazi ari ingenzi, kubera yuko nta kintu na kimwe bifite isano itunganye. Ni iki kiri kuba uyu munsi wa none? Uyu munsi wa none iyo umuntu anditse ndababara nkibaza ni gute abasha kuntuka ariko nanjye ntuka abandi. Iyo umuntu amubajije isoni ni gute abasha kumwoza isoni? Ese bisobanuye iki? Iyo bakora ibyo murababara ariko namwe mukoze isoni abandi mukavuga ngo uyu muntu yarambeshyeye, ni gute abasha kumbeshyera? Ariko namwe ubwanyu nimwisuzuma muzasanga mwarabeshyeye abandi. Bwira mugenzi wawe uti nta mpamvu n'imwe mfite yo kukubabaza. Nta mpamvu n'imwe ufite yo kumbabaza.